tak ada chances lah. Maksudnya kalau memang ambil family planning, memang kita punya period dia tak regular semua kan. Lepas tu datang period dia jadi tak regular tau, dia jadi macam banyak. Lepas tu yang kedua, disebabkan dulu saya pernah pakai Implanon. So pakai Implanon, period saya jadi tak regular. Lepas tu bila saya pakai pens tu, first 3 months macam tu kan, 3 months to 5 months saya tak datang period sebab Implanon kan. Lepas tu lepas tu datang period dia jadi tak regular tau, dia jadi macam banyak. So kita pergi jumpa doktor cakap ada problem lah kan, kena ambil ubat stok darah. So dia bagi 1 kali suruh makan. So I makan memang stop lah bleeding. Tapi next cycle datang lagi yang sama, period non-stop. So I pergi farmasi pula ambil ubat stop darah juga. Lepas tu doktor kata memang tak ada chances lah. Maksudnya kalau memang ambil family planning, memang kita punya period dia tak regular semua kan. Tapi secara tak langsung, masa tu saya dah memang konsisten pakai Alora Pens. Kita tengok untuk cycle yang ketiga tu saya tengok dah tak ada pula period saya macam dia jadi banyak. So dia jadi macam normal kembali. So kalau orang wanita yang dipakai family planning yang ada period problem, so kena try pakai Alora untuk regulate balik you punya blood. Okay, thank you for sharing.